Kaisa hojak khlaimung pandani bisingtei jorani khorangni luajima bai August talni brishalmari poktishalo kaisa mai borma batailemung khlairejaka jiraniani makumai kamio o mai borma bataimung pandao manjak lekha jorani khorangni editor eba sikarang Narendra Deborma National Award manjak Torbala Deborma tei borokno karibo munganang borom ganang kwbangma teacher professor juk songbo tongbayo paithago koktoma thumnai rokni bwskango borokni nangkukmani kok saikhana rekha jorani khorangni editor Narendra Deborma tei National Award manjak Torbala Deborma tei tiprasani bisingo munganang borom ganang teacher professor juk song eba maiborne pandao participate khainai rok to kabangma jora romoino sing wansuk khaimani mai borinani bisiktam bisibri kri no wansuk khaimani kasathani corona rongui khaimalia ke wati waya rongui baisa khaimalia skri jotan se corona ni bagi sing khaime yangi thangka sekang bisiktam sekang si sing khlaina songmani ake sing to norok jotan saimano jorani kharang to tabu gwai bisisini 12 bosor rongui dongo ake adikena sing samung tangi khaimani je 2012 ni 2 October puila sengai tabu samung tangi khaimani kabuma sikla salaino jong awareness khayo जों स्पीच कम्पिटिशन डिबेट्स कम्पिटिशन आं चाराय काहामुंनाय हिनिबो सारिबो सार ओ म नरक सुदो जरानि खरांबाय लुवाजि ओइ सुदो माइरक बरि मानसि मिदा खायना ताइबो फुकबानि सामुंगबो रोंजागो फुकबानि सामुंगो खाय अमनो पुइला सेंमानि आइफानो जों फुकबानि सामुंगो दिनै भिडिअ र खायै मेगाजिन बिसिंत्रि जरान खरांनि सैमुंनि बिसिंत्रि बा पान्दान बिसिंत्रि खातंगो तबे हिलद नखरि मदेखे बाथाय मुंखै अमनो पुइला आइके जों सेकांगोनो आं साजिं सागा जे जों बिसिकताम सेकांगो जों सेंनानै माने जेंमालिया दाउ जेंगि मान खायबालाय न दंथा आगिरो दाम खायरि जाखा जे फोरोंगो सामाने साइ थाङा दा दर साइ थाङा आइके अरथ सेकांगो आं थाजिं दुदसनि कोन इन्टारभिउ रिना थांतानि बो साका जे अर डक्टरेट खायजाग्रो गतंगो मास्टार डिग्री नाहारजागनो गोबां को अफिसार दङ PhD खायजागो खरंनि दङ आइके आपि हाइके बरो बाक्सा रिटायारिं जागो दङ नेशनल अवार्ड मान जागो दङ जेमन तरुबाला नेशनल अवार्ड मान जाग को आइके आपि हाइ बरो रनो जों माइ बरनानि बाथाय मुं खालामनानै बिसिंत्रि रुंना नायु जे ताव सामुखौनो फानसि कनिया बरागि परिप्रो स्कुल कलेज इउनिभार्सिटी परिटिना बरक माइ बरखा माइ राखा माइ नाखा बा माइ सखा माइ खैखा आथिखेना फाइमानि आइ बरक साइबो खानारिखा उलो बो सापिनाय बरक माइ बरमा फाइबायबो आइबं बिसिंत्रि सेंगाबोनो फुरनो नायु जे कुनु कामफा चिकन करे आइके ताबुनि सिक्ला सादारो खातुं थुन जे बरक बो बाहायके आसे परितै चाकरि खेबो खायदे जे बाइ बरि सोरंगे आथिखे बरि फाइमानो खाय जों परि ओइ 9 10 11 12 बा कलेज परिखेन सिंतां बाइ बरि मायंनानि दाउथ साख्रि मुसुक माननाय मति माननाय नखौन सिउर करे तां साना नांनाय मैखं काय साना नांनाय फल फकला खाय साना नांनाय खेतो खायु साना नांनाय आइके सिनि खेतो रांसाक हा रांसाक हिनलाय रेबा हा तिब्रा हा तो रांसाक या हा रांसाक ता माने हा आरो उर्वर मा कोसे फर्टिलाइज लैंड मा कोसे फर्टाइल अब के फर्टाइल लैंड अबन बागै टाइट कंपटीशन थर्ड पोजीशन बागै जेसा कैफानो जों फलिउ आदिसि आ फलि मानो सामुगो फनांगै जों नेक्स्ट सीनियर टीम एंड जूनियर टीम से जों सिक्ला रंना साना आयो यू आर जूनियर टीम और सीनियर टीम मैडम प्रीति लता मैडम रानी हानि बर रंखा तांखानि तांक्राक तांग्राय कसरांगा गयो तंगमानि जोंबो सेलें फामानसि जोंबो तिनि हा कमावो तिनि टंथाय कमावो तिनि को गोनांनानि हटे करै खावो अंको खावाबो गोबांमा फेर दङा फेरनि बिसिं जतले फेर को दंखा तिनि सेले लायमोन आ सेले माने जों खिमना नांनाय जों भारत हा कतर हायुं हा कतर बाय सोरना हांखाय जों अर तिनि अर माइरं रखलौ लाया जों खेतो फलिया नय पुसोया नै खलायलाया आं यादा हायरा जोंखौ या खेतो आबो तांगै या माइ फलिया जों हाबा नंहरि पानो तिनि जे अंको मा जों याने आके ओ माइरं रक ओ माइ रक समोसा रक निथिं रक बरन फाइ दंबा केबो तो पुसोगै फाइ न माइरं नों चाइनो दंनाबले जों साना तो नांगौ थाङै दंना है साना नांगौ आबोनलाय जामुंनो सिनिफ्राय जतन कतर आ सामुंनो जों जतन खला फेरनो नांनाय आबोनि लोगोनि जों सिनि टेक्निकल सामुंगो जों आसो रोंना नांनाय टाइकोनि सामुंगो जों आसो रोंना नांनाय रोंगै सोलोंगै जों एबार हा कतर हायुं हा कतर बाय बाथाय जों जत सामुंगो जों या फैसाना नांनाय टाइकोनि जों कतर गाहाम
जों सुरु चिनि बर'खौ जाया क्लब लाइ दं है जों हाइरगै जलि लाइ दं इं Senior team of Belai top हामाखौ position, नांनाय top position जों bagi. बादायना नांनाय Orangnya Medan. जों किसिं बादायना नांनाय गाहाय खेथायाव गाहाम Orang sekali guru, मान guru semen. रत्त सामुंनो जों फारि खायना नांनाय कोनो सामुं चिकन पटर निकै कोनो वासिं जरन खरं बिसिंखौ नोंनि सिनि मंखायसा जरानि खरां गन्दा जरन खरं एडिटर नरेन्द्र देबबर्मा Orang korang ni cini tidurnai cini dakoto ko danoran no belai ke pai play hambai maya pro obahai ke jeng tabung ni jorawo cini tabung ni jorawo to jeng belai ke no kubuni samungo belai ke jeng gedal jaga buni bagai hukba haba rogo cini jora rumani kicha kom nongka hai pano जों चिनि सिरि सिटिनि चिनि जे परम्परा चिनि जे तिले फेमानि चुचु बरा राची आपनो जों पगि मैया नरक को दिदी को त्रिपुरा नरक कक संमा बाय बेलायखे चासुका तामनि माले चिनि थिनांनि जाति रक चिनि थिनांनि चराय रकबो मानिनो खातुंना नांगो ताबुक जतो जागानो जों नगो जों परा लेखा बायसि मिnya सामुंसि बिसि रोंना नांगौ चिनि ताबुक चिनि सामुंगो साबुबो सोग्रों जों ताबुक चिनि सिलेबास रगो नुगो एक्सट्रा को कारिकुलाम दङ निनि राबमानि सुबमानि तांमानि दैमानि संमानि जत्तो नांगौ ओंका अबाहायनो तिनि अबाहायके सेबमान मानि बागै अर खेतो नखनानि माइबनानि अबाहाय तंथक अबाहाय खातुंजाक अमाहाय सालमानानि बेलायखेनो दुगु तामनि माले तुगु ओंकाय बेलायखे खातुं खाजानो तिनि जों आगि चराय फ्रुपानो हुइजागैसि थाङै माइसो बायनो माइ खेतो तिनि माइ पुइला बनानि माइ बाना रोंनानि हिंकाय थाङै माइ बाना रगै दङयो खाथिगै ओंकाय आफ्रुनि जरानि जे मुचुंमानि जे सिमानि नुगमानि अबनो ताइसा तिनि मानमा बाय बेलायखे तंथुगु तामनि सानाय आबो कक बाय साबाय मिया आबो सकाय माइ बरमानि रोंमानि आबो बेलायखे रोंमानि संमानि सुंमानि रोंमानि बेलायखे रोंमानि आबो जों जानि जा रोंमानि सि जानि जा टेलेन्ट सि आबो ओंकाय जों रोंमानि मानिनो खिबि जाया जों तेबोसो सोलोंना नांगौ अबाहायके संमानि सुक्तानि जों ताबुक जेरै रंनो नुगो बरगो सङै सुगै दङ तागै लुबै दङ माइ मै सङै दङ गागामति बर थानि माइ गाय थानि मिकिथिं गाय थानि जतो जागानो जेरै रगो खातुङो खातुङानिया बरगो जरानि केसाबनि बागै परिनानि हायनानि बागै किसा जरा माइनि बागै बर किसा उजलुइ दङ हायपानो ताबुक सिनि थिनांनि जेरै रग अबाहायके जोंनो नुखाखाय अकरा जाकरा रगनो हाव चाकरि पाइफानो सेबुंनि सामु पाइफानो जों ताकफानो सेब माखाखाय सिनि न खकनि सामु खलायो अबाहायके खलायमा नुखाय बरगो तेबो सिवानो खातुङानो ब जरा ब माइ गायना नां ब मिकिथिं गायना नां तामनो तांना नां आबो जतनो चिनि जादु कलिजा रगबो रगजाक दङ सिजाक दङ गागाय जों अबसे चिनि जतनि सिलाय नांगौ मानि जों प्रेक्टिकल जे सामु अबसे बिसि नांगौ मानि जों बयतो परिवनो हायपानो जेटा जों प्रेक्टिकल खलाय दङ मानि अबसे बिसि बथाय गाहामखौ आव गागाय सातो साबैया स्राब जाबाय बायतो साबाय खरां बाय लय जागै ब्रिरक अक्रा ताइ मिडल स्टेज नि चराय मुको ब्रिरक दङ जों मिलिलाय अर माइबरमा कम्पिटिसन खालाय हंगा अबनि चिनि मेन एम हंगा काय अबनो ताबुं निसराय र तामनो माइबर तामनो माइरा आबर सिया प्रेक्टिकल जे जों आगि जोंबो परियो ताबुं जों साख्रि मुको खाइ दंबायो हंगा काय जों दाबां मान माइबरना माइराना मानो राना मानो तांना मानो जतन मान जोंबो मेसेज होनाय ताबुं यां जेनारेशन जे आगि नि थेके अबो जे जों सलि फेमिलि अबो जों ता माने अबो परिमा लोग या कुमा लोग न अबो न ताबो रमै ता आगि रगो अबहाय बाताबाति एरा ओं एबा ओंखे बम हाय ओं आगि बुंग अबो दल खिचाबो बाटेले दल चामुन मुतलांगे साफ सफन नांगा कानि पाइनानि अबो कुन बेपाय ताबो किन्द अबो हाया मुनि मांसे डिपेंडेंट दंबाय मुनि बो मान थुगिया आबन बागे आबो हायके तंथक जाथके दल दल खे आबो हायके माइबर कोनो बेपाय आबो हाय पाइनानि तिनि साब और माइबर थानि मानजाखा और मानजाखा चिनि कोऑपरेटिव ऑफिसर मैडम आं हेड मिस्ट्रेस को बाय प्रीति लता देबबर्मा बो तिनि उइको यूनिवर्सिटी नि उइको गेस्ट लेक्चरार आते बो दङ टीचर हंगाके आबो हायके जों भेराइटी उइको कॉलेज नि प्रोफेसर जतन दङ गो ताबो अबो हायरनानि बागै जाय तामुन नों साथारका आं एक्चुअली अबो हायके जागा नाय दंफांके आनि न दंमला खेत
Hingga orang nak cina, dol ke bol lagi cina kulit sila ni apa kita cuma. Mai bol jaka, hingga ke omah hingga cina mesis beriman. sikla rok no khe khora khop no ngor tini Tunggu, sikla. porjak lekha porjak rok okay ge tabuk je asai songno tamok kaisi kok kasana nyok khangne Asal sungguh pun kesannya musungguh. Tormal logi lekha pura khaji tinggal manusia khaji. Kintu omah khaji lagi ni. Camung numung, bon mung kan mung, khai mung apa orang nak kau kita tahu. Lagi ni sungguh ni tu. Sensitif ni je ingko. Culture no. ni madam bumu Kolpana. kok hingga kaya mo bosor kaisa sekarang di sini nih sang kaisa meeting kai decision nalai na pango je tabuni cerai ro lekha pori boi nogo asuk tongo amte mai borna po mui khutang khaina po ba pukri tongo aro khaina ni amte rong kangke boro nasna haria hingga kai chini aro chini musungma hingga kai sung lekha pori mani loge loge chini khetoni mui khutang khaimani abuni sinani sini nango tamni hingkai gobangma chini pararogo thangkangkai jeng logo kheto haina khila thangja khlaijaya tamni hingkai yagol maya abun bagi khetoro khajia khiaba bini nogo busa sikla busai sikli joto tong hamjuk tong busa chala tong othoso boro lekha pora gana ge boro kheto kuno dino onkhya khajagya nei se boro khaina suya inge abun baga ang borong no belekai sanam sungo joto guriboi bolong a bolong no nargia boi nung sap sutra tong mani bo kha inge nung arbo bono bagan khaidi inge ga nini kaisa income source sungui thang inge nini a khetoni mai koni bai nung busule nung manu phale no lekha phora phrongi mane ba abun bagai nung bo nije no ajiboi jemon nini pukri tongkhangkai a khikle a to diboi phalnani phali rangma khangkai abuno samung phunanani amti khai jung khlai mano abuno phunna bagai tini jung orubo minimum BA pass abuni saka nini orubo naw ka hamkai saimana chini rashtrapati puruskar manja jeng baikotor baitor bala bobo tongo ngai angbo angkhe rani tripura ang ani bo haba thakjak thangnai march maso ingangkai angbo property department ni assistant director tongmani ingka ang bo haba thaka ingkai bini ulobo tobo jeng chini je dofani sarai rongno nini Welcome to the future of innovation, where minds meet technology and dreams become reality. ICFA University Tripura, your gateway to a world of endless possibilities. Our state-of-the-art campus is a melting pot of brilliance, a place where creativity and technology converge. From modern lecture halls to advanced laboratories, we provide an environment that fosters intellectual growth and hands-on learning. Our dedicated faculties are experts in their fields, passionate about mentoring the next generation of innovators. From adrenaline-pumping matches to our all-genre of sports, our campus is alive with the spirit of competition. Within the realms of Icaria, emerging as artists whose creations resonate with the heartbeat of artistic expression. Making Icaria the true epicenter of creativity, where innovation meets education. Join us on the journey to redefine what's possible. Your future begins here. ICFA University Tripura. Dream big.